ngoba ngibonile la uma kukhuluma uSG wethu ngakubona ngathi ngifuna ukumphikisa hayibo ngibelalela uba la baphikisa uSG uyakhuluma nami ngithani kwaya ngizwa kahle ngizwe uSG uyakhuluma ngizwa niyamphikisa hayi kwebazalwane lalela ukulalela kuyasiza haleluya bazalwane namhlanje ngithokoze kakhulu sihanjelwe kakhulu osukuleta namhlanje sesiphakathi nayo iconference bazalwane namhlanje sinobaba wethu uBishop uM Dlamini umengameli esimhlonipha kakhulu ngendlela eyisimangaliso kuhlezi kuyintokozo baba Bishop ukukubona nje ube khona phakathi kwethu ngike ngakhuluma into la kubazalwane sikhonza kuyiSunday uma ngimemezela lenkonzo ngathi ukuba khona kuka baba uBishop uDlamini kuhodwa nje kuyajabulisa ngathi noma ngaba ngafika nje athi sanibonani bese ehamba kimina sekwanele ngoba khona abantu empilweni ekufana ukuthi uNkulunkulu akumehlanganisa nabo inhliziyo yakho nengqondo yakho ingagudluki kubo ngoba kukhona izinto uNkulunkulu umelethe izinto akehlisi ngehelicopter noma ngedrone uNkulunkulu uyifaka kubantu izinto and kube khona abantu ekufanele ukuthi siba-honorishe nikhona abazalwane one thing engiyithanda ngoba uBishop uDlamini ile yokuthi uyayathi ubaba uThabethe uDelay athi ngiyumfundisi wesithathu kuleli bandla ukuthi ubaba uDlamini ube kwiministry ngesikhathi leli bandla kusekhona umsungulwalo ubaba uGumbi nikhona abazalwane asikaze sizwe lutho lubi ubaba uDlamini ube kwiministry ngesikhathi khona ubaba wethu umpostoli naye futhi ongasekho sesenkosini asikaze sizwe lutho lubi namanje asikaze sizwe lutho lubi manje kunabantu abaphilayo emhlabeni ababafundisi be-integrity ekufanele ukuthi kube bona abantu osondela kubo kunalaba asebegcwele la eminyango nikhona abazalwane ngoba lethi iBhayibheli ukujwayelana nabangani ababi konakalisa ukuziphatha okuhle kukhona abantu ke abayisibonelo njengabo obaba uBishop uDlamini othi mayeza lakithi ngoba njalo umuntu mayekhuluma lento yethu yokukholwa into yakamoya umuntu memela ngaphambili uyakwazi ukusithela ngezinto zakhe kwelikamoya yingakho kubalulekile ukuthi abantu esibalalelayo kube abantu esibaziyo ukuthi baqotho ngakho bonke haleluya so kuyintokozo bazalwane ukuthi sihanjelwe uye akahambi yedwa uhamba nomama umengameli naye ube umengameli kwiregion komama namhlanje bekithi uzobe khona noPastor Z ngoba kubusisiwe Bishop waDlamini ngoba uPastor Z naye utreasurer wethu kwiregion umama wakwakhe naye futhi utreasurer komama futhi kwiregion hayi ubusisiwe lo muzi imkhuleko yakho mkhulu haleluya ngiyacela siphakameni bazalwane ningivumele ungabe ukugcina amakuphakanye ngiphakamisa ngentobele ngingathuki ubaba uGazu ngibone siphakamisile selibele ekhulumile esimile ngathi azi ubaba uGazu khona umengameli la phakathi kwethu iveteran lethu senior ngiyangithobisa nami ukuthi mase ngicela ukuthi uze la usihloniphe uze uzokhuluma kayi nathi ashaye izandla bazalwane shaya amaphela sijabule ubaba wethu ubaba uBishop uDlamini bese ngaphambi shaya izandla haleluya
Singahlala phansi. Ngiyabingelela abangcwele umphathi wohlelo, bingelele obaba nomama, intombi nensizwa nengane eyincane. Ingcezu kaNkulunkulu zonke ngokwehlukana nomama bakwabo okhethekile ubuholi bebandla lakithi ngiyabingelela ngegama likaJesu. Bingelele umfundisi Malungu nomama, inhliziyo yami njengoba sewushilo wathi kade ngambadla uKhisimusi. Nami ngiyathoba nje ukuthi nithi angifike ngizodwa emolweni egameni lenkosi. Bingelele uMakhulu, ngiyabonga mfundisi kuba uphinde ungethembe ngendawo uNkulunkulu amise kuyo ukuthi nami ngime namhlanje ntambama kube naloko engingakusho. uNkulunkulu bazalwane, mengabe ethi uyakusithwala, uyakusenyatha size sigubhe ukwenzile usayokwenza. Ngimbona kumina. Ngimbona kumina. So, ngibone sendlulile. Into enhle ngaye uthwala wonke ovuma ukuza kuye. Ngumkhulu neketa lakhona lekhaya. Angijuluke ngibe manzi. Angilungu ngehla ngenyuka noma indaba seyiphelile. Amen. Uma nje yaphela mfundisi Malungu, uyalwazi udaba lamabeka 5 minutes, eka 5 minutes babeka 10, mayiphelile nje. Ke futhi lo uzothi sengiyaphetha. Ukhiphe ibhandi uthi kwangathi umbone ikhuza phezulu. Ugcina ungasazi. Ugcina ungasazi. Ngifundeleni namhlanje incwadi yabaseFilipi 3 chapter yakhona sikala verse 7 sima 14. Maningana ama-verse kodwa ngeke ngikhulume ngawo. Ningafunda. Kanti-ke lokho okuyinzuzo kimi ngakushaya indiva
ngenxa kaKristu. Yebo impela, konke ngikushaya indiva ngokukhulu kokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izini ukuze ngizuze uKristu, ngifunyane kuyena, ngingenakho ukuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele eyo, kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona ngoKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha okunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulele kokungaphambili. Ngijonge emgomeni, emkomelweni wokubiza okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu. Liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele, linamandla, khuluma ngalo, silalele in Jesus name, amen. Amavesi abe maningi kodwa ngeke ngikhulume ngawo. Ebhalela leli bala incwadi eboshiwe eseRome, wayesevakashelwa omunye wabazalwane, bakhuluma ngezinto zebandla. Wayese ethola ithuba lokubhala lencwadi ngoba lo mzalwane ngesikhathi emlethele okokumsiza ejele wabe eseyagula, wagulela ukufa benaye betezindawonye. Uma-ke esephinda emuva-ke usemphathisa le ncwadi okusho ukuthi kunezinto akamxoxele zona. Le ncwadi iney'nto ey'ningi kodwa kuyona inamagama amaningi akhuluma ngokuthi thokozani enkosini. Kodwa ngizileke namhlanje ukukhuluma ngokuthokoza enkosini, nenze kuba nje ukuthi inento eningi ethi thokozani enkosini. Uma kuthiwa thokozani kusho ukuthi sikhona isimo esenza uba ningathokozi, kodwa kuthiwa thokozani enkosini. Avela kaningi thokozani enkosini, leyo into isho ukuthi awuthokozi enyameni kodwa uthokoza ngoba ukuyona inkosi. Amen. Lana ke sifunda khona uthi uPaul, kanti-ke okwakuyinzuzo kumina ngakushaya indiva. Into edala ukuba okuyinzuzo kuyena akushaye indiva yingenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Yiyo into eyenza ukuba lokho bekuyinzuzo kuye akushaye indiva. Uma ngabe ubona izinto eziningi ezimenza kube kwangathi ubukeka kambi nakwabakuba bamaJuda, ingoba nabona lokho kuba umJuda wesekushaye indiva wayihlanganisa nabantu bezizwe ngenxa yevangeli. Uyabo namhlanje izolo ngibekwe izolo labekuthiwa kubalulekile uba umuntu abheke imvelaphi yakhe, kodwa yena walahlekelwa yileyo into yokuyiqhenya ngobuzwe bakhe ngenxa yokuba esemazi uKristu. Uthi lokho okwakumzuzisa ngibe
wamshaya wangabona emehlweni wezwa ngendlebe phela izwi elithi ungizingelelani kodwa esevumile umayimanyezo kuthiwa Saul ungizingelelani wena na wathi ubani wathi nguJesu loyo wena ongizingelani. Amen. Akamiselanga incwadi ezimgunyaza ukuthi uyohlupha nje abantu abakhuluma ngoJesu. Kodwa wahlangana naye ongaveli. Ngoba ukholwa ukwenza ube umuntu ongavimbeki. Ngisho ukholwa kukwenza nje bazalwane ube umuntu ongavimbe ngoba umuntu umevimba wena akavimbi wena. Uvimba uJesu hamba naye. Bawazi ukuba simqoke ezulwini. Kunezinto ezithi masifika kuzona uNkulunkulu owalunguza abantu abakwenza bewela ulwandle aphinda ulunguze ukuthi sawulaphi. Uyasilunguza. Usilunguza kuze kufike la khona incwadi yabaseRoma ithi konke kwabamthandayo kusebenzelana kube okuhle. Kodwa kwabanjani bazalwane? Kwabamthandayo yini kusebenzelane kube okuhle? Ukuthi sihamba noyilunguzayo. Ungatatazeli wena nomhlabele besasuhlabele ukuthi noma impi isatshisa uthi qina uthi mbo ungesabi uyayilunguza ungayiyeki iduthulane kube kwangathi yehlulwa alibonge igama lenkosi uqhambese unqobile ngoba uyayilunguza. Ukuba bekade engayilunguzi ngabe abanye bethu sebaye emathuneni. Kodwa sekhona siyamemeza sithi uJesu inkosi. Yini namemeza noma namakhetha ukuthi uyayilunguza. Ulunguze yamakhetha neyabantu abasha ayikho ngayilunguza. Long wahlangana naye uThupawulila akasena ndaba namthetho. Nikhona ngoba usekholwa ukukholwa okuza ngoJesu uNkulunkulu. Nkosi yami ewele isikhathi eside kangaka kodwa ekugcineni wabona uba bewukathungele ngoba bezokwenza uphinde ube ngentandla yenezinqoma la. Ngifunyanwe ngilungile ngokomthetho. Ngifunyaniswe nginjani mina Pawule ngilungile. Kodwa kwawukuthi ngokholwa uJesu ombambe esitaladini ngitholakala ukukholwa ngomthetho kungeke kumsize. Kodwa kumsebenzelayo yiloko kufike ngoJesu okwenza ukuba ngikholwe. Ngikholwa ingekho into engiyithenya ngayo. Ngikholwa ingekho into engiyiphakamisa ngayo. Ngoba mase ufike kuyena le nto yokuphakamisa amahlombe iyazehlela.
namhlanje ivangeli elandile elophumelela. Singatshelwa ukuthi yebo iqiniso siyaphumelela kodwa siyalinda. Mawehluleke ukulinda, wehluleka ngisho ukubongela umzalwane wakini. Ngakhuluma uma singakwazi ukulinda, Fundisi Malunga ukuthola ukuthi abantu bashadile babili, omnye methe ufunda mbinjana, ubonke lona ongala akasamthokozeli lo fundile, kanti mekufundele ongala nawe ufundile ngeke uhlale ehlala. Kubuka mama ukubuka na ngoba ngile abesiyamlungisa besethi angisho nami ukuthi sengilungile kodwa ngethemba lolu sikalela ukulungisiswa. Uma ngabe uhlalela ukulungisiswa, awubi umzalwane okhonzela edweni, awubi umzalwane okhonza kwa-TV, ukhonza nabazalwane abazonyathela. Bamnyathele belungisele ukuthi ikakade lakho alife
kodwa enye into engiyenzayo ngiselulela kongaphambili ngikhohlwa okunjani angithi isiqubulo senkonzo sisho njalo sit move abantu abangakwazi ukukhohlwa ngemuva uma sasinyathele ngo-2020 usatilile 2020 ukuba ungafanele uguge wena ukuthi umindawo usami lapho ukuthi saa kunyathele ngo-2020 ningakiminyaka u-2020 ekhulile 4 usemi lapho uthi uphawuli yini into engiyenzayo ngiselulela kongaphambili abese ethi njengoba ngiselulela kongaphambili yini engiyijongile athi ngiyijonge emgomeni athi emgomeni abesethi nasemgomelweni ungathethi ungafikile emgomeni ungathethi ungafikile emgomelweni ungayemuva awutshelwa ingane utshelwa ikhetha uningo unge osekwehlele ikhetha kimancebanceba kodwa ngekumbone ngoba ngikhohlwa ongemuva ngizelulele ophambili mawangiyethela kalalanga uthola omunye udamile uthi ulinde uthi uzathola loya uthola omunye ngikhohlwa ungasemuva ngizelulela ngibheke emgomeni nasemgomelweni ningakhohlwa uma njengasikholwa khona labheke khona uma ube wakhohlwa nje yilelo phutha lokuthi kukhona la kufanele sifike khona uzosihlupha uzaplanelwa inkonzo kozikhathala abazalwayo uzosihlupha ngempela uyoplanelwa inkonzo bayofika bewu-20 bayogcina befika bebabili sebethi uthe noma bebabili bebathathu kanti abanye esebekhathele yini ekhathazayo ukhona kungekho la ubheke khona khona kungekho la ubheke khona ukholwa ungazi kube kwangathi wenzela ibandla yabo wakwangithwala ukuthi mangifika ngizi ukuthi yabona ngizi ukuthi ngiyashisa enza ukuthi mhlakushisa mina unkosikazi abe right ngithi nangithi isisaphinde enkozweni athi mpela isisaphinde ngoba uNkulunkulu unamasu uNkulunkulu esimkhonzayo uthi mhlazane uyena obuya eshisa kakhulu ethi sengathi ngiyayibona lento ubeyikhuluma ngale nyanga edlule ukuthi mina ngalelo langa ngirayi ngimphuzisa amanzi angiphuzise wona ngenyanga edlule Haleluya. Yini kube nayo yonke lento ukuthi kukhona la ngathi ngiyakhona.
ungayeki kunento etsho njalo la ethi ungayeki singafikanga la kufanele sifike khona sibheke emgomeni yena lo mzalwane othi ngizelulela kongaphambili uma ngabe eseyibeka indaba yakhe yomgomo abekade ekhulume ngawo kusalayithi uzwakala esondeza uTimotheo eduze kwakhe eseseduze sengiyanikela kodwa mnikelwa nje ngikulwile ukulonjani athi njengoba ngikulwile ukulokude nginomthele engiwubonayo loyo mthele akuyiwona kwami ngedwa nabanye abaningi lento yokhona ukwazi ukuyibona wena mnikazi wayo ukuthi iyasiza yini awusukuma uthi sisafunda nathi siyafuna bazalwane mthole siyafuna ke uyabona ukuthi uyakutshela umoya kaThixo athe umntanami simemeza awusithi apha baba akutshela ngathi wena akulungile singayeki sibheke emgomeni umgomeni osilindile awufani nesophu wabantu lithi iBhayibheli owophila ophakathi phila impilo engafi singayeki ungakhohlwa nje ukuthi uNkulunkulu egcineni singayeki kodwa nje bamba ukuthi zelulele ngaphambili akuyeke ukuthi into ekulimaza izolo namhlanje nakusasa zelule ukuthi kade ngangithuthela namhlanje yasuka ngiyathoba yabona ukuthiwa zelule umuntu uyatabalaza kunezinto ezingavuma ezithi ngeke asambeni phambili ila mazwi uNkulunkulu abeke enhlizweni yakho sikhona sibheke